Wih, tuh kan, ada lagi teman-teman. Ondel-ondel sepertinya teman-teman. Wow, ondel-ondel cantik banget. Ondel-ondel besar nih teman-teman. Wow, halo ondel-ondel. Ayo kita masukin lagi cepat, cepat, teman-teman. Yo, kan ada lagi. Sepertinya pasangan yang tadi nih. Wah, ondel-ondelnya serem. Wah, berwarna merah. Ayo kita ambil lagi. Taruh di tempat keranjang teman-teman. Wow, dapat banyak. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Raffi Valiansa teman-teman. Wah, rumputnya hijau-hijau banget nih teman-teman. Wah, ada keranjang. Ikutin kakak berpetualangan mencari ondel-ondel yuk. Siapa tahu nih di rumput yang hijau-hijau ini banyak mainannya. Wah, ayo teman-teman, kita ambil keranjangnya. Wow, keranjangnya besar nih, lumayan besar itu teman-teman. Buat tempat mainan nih, ayo kita cari teman-teman. Wow, rumputnya hijau-hijau nih teman-teman. Wih, apa tuh? Serem banget. Ada topeng. Wow, topeng harimau teman-teman. Wow, sakut nih. Kita masukin aja nih teman-teman ke keranjang. Wah, lumayan nih keranjang. Bisa tempat mainan banyak nih. Ayo kita cari lagi, siapa tahu dapat lagi teman-teman. Wow, mana lagi ya? Wih, tuh kan ada lagi teman-teman. Ada topeng ondel-ondel teman-teman. Wow. Dapat 2 topeng teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman keranjang. Dapat 2 topeng teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Apalagi nih? Ih, apa tuh? Berwarna-warni. Wah, mainan apa nih? Wah, barongsai kayaknya teman-teman. Iya bener, barongsai. Wow, lucu sekali nih. Wah, barongsai teman-teman. Yuk kita taruh lagi teman-teman ke keranjang teman-teman. Wow, yuk kita cari lagi teman-teman. Wah, biru itu. Apa tuh biru-biru kecil? Sepertinya mainan apa nih? Wah, Pop It Mini teman-teman. Pop It-nya kecil banget. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, ada lagi nggak ya ini ya? Wih, ada ondel-ondel nih teman-teman. Wow, ada ondel 2, ondel mini teman-teman. Wah, berduaan, perempuan dan lelaki teman-teman. Wah, lumayan kita taruh. Wah, dapat banyak nih. Ayo kita cari lagi nih. Wah, banyak tanah, lihat nih. Ayo kita cari lagi di rumput. Wih, tuh kan ada lagi teman-teman. Ondel-ondel sepertinya teman-teman. Wow, ondel-ondel cantik banget. Ondel-ondel besar nih teman-teman. Wow, halo ondel-ondel. Ayo kita masukin lagi cepat, teman-teman. Yo, kan ada lagi. Sepertinya pasangan yang tadi nih. Wah, ondel-ondelnya serem. Wah, berwarna merah. Ayo kita ambil lagi. Taruh di tempat keranjang teman-teman. Wow, dapat banyak. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah, apa nih? Wah, plastik nih. Waduh, ini ada Pop It berwarna-warni teman-teman. Wow, lumayan. Dapat Pop It. Wih, dapat Pop It lagi nih teman-teman. Wah, Pop It robot. Ayo kita masukkan lagi. Wow, dapat apa lagi nih? Wow, ada boneka Upin. Wow, boneka Upin teman-teman. Halo boneka Upin. Halo. Wah, kita masukin keranjang teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, apa tuh? Wah, Pop It. Es krim. Wah, lezat es krim. Ayo kita cari lagi teman-teman. Waduh. Wah, apa tuh? Ada ondel-ondel berseragam bola nih teman-teman. Wah, lucu sekali. Halo ondel-ondel. Wah, dapat banyak banget nih mainannya teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulin teman-teman di sini teman-teman. Apa aja nih? Yuk kita tuang langsung teman. Wah, dapat banyak nih. Aduh,
Aduh, wow. Dapat banyak banget teman-teman. Ada ondel-ondel besar tadi mana ya? Wah, ini ada boneka Upin teman-teman. Ada boneka ondel kecil, ada 4 nih kayaknya tadi. Wow. Ada topeng. Topengnya ada 2 nih. Ada topeng ondel-ondel sama topeng harimau. Wow. Ini ada pop it lagi. Ada pop it 3. Yang terakhir ada barongsai. Serem sekali nih. Wih. Wah, tuh kan teman-teman. Wih. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like-nya, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah, bye-bye.